wabare mnonga iwe wasibaha TV West korgo mukasheshe mpaka negishaha ninkuramusiya ontosibireje osibire kurungi mbwene twahikaha program yebyamagara barwo kubanza shaisha tunecwekaze kiro mpaka shahina ndicho butungi charity omuhereza kanagaruka tungo mugisha ogwo kutaya isa Dr. Jamiru Limbazi okurgaha Star Medical Center aho mu Rurembo rwambarra tuzagamba hanshongezi kwatena nekiba kukira kugamba tukahanga nangwa bintu n'umutumanya nabageta C-section ningashi okushemeza urukuzara bamushemiza zire Japana bamushemiza rero banyakwego bagira hatishimbwe naho bondi yo mwane rinkaye so ntenda kureba ecakubasa kuretera umuntu yahendera agira ha C-section ningasha shemeziwe kikaba kiriki bishobwe ka yahanjiri njengu nabo bakabitamwe nafuno kutushara bakaheza bakayongerayo. Where is the problem? Kandi cyashitari kizibu tukicereze mututa Dr. nagamba binji nakwakira aninye nashime ro kuba ni mwaha wagamba nangwa nebice munonga by'abantu bagamba mu abantu bagambe ibintu byingi munonga yes aha chikwatire na cesarean section mwega kubirega y'amazima cyonke bikukira nentekateka y'abantu nkabo abo mu community no rebira bakabitakanya konka hate bikakanya njengo bashaha bakare bakabari batakujumanya ecakuretera nagihenderera nangwa nko kuba kigamba ngwira bakabitakanya ati tibyakikanya ninko kwira abakaza babiri bafa bakuzara babiri bakanyire hata bakendire okay so egisi section erukomon namazima cyonka hino kwetu ya mbere kucendeza aha bakaza bakufa bakora bata bakuzara nikiyeunye sangu nturebere ukomona munongo mu Uganda cyonka kandi Uganda ritugamwa amahanga gakukiza C-section enke omu East Africa C-section area 24% prevalence mu bantu cyonka to Uganda turi ari 11.9 12%. Yari mustantenda kujumara meaning abantu 10 Uganda tuine umwe wenga ari kushemezwa abakaza barazara kandi kija kitana gandi mahanga ati nkataki hazara abakazi 10 batano ninga mukaga nababashemezwa ngaba mwemba byeshabira nyamushare nyamumahanga gakora kurine harimo bakubyeshabirana no kwentu kushikayo cyonka bakukiro bwingi hariho buzubu obukubasa kuretera umuntu kushemezwa ataho bino twatora nyina aho ntonkwenda turanze inshongani nyingi munongeze kubasa kuretera umucyara kushemezwa zimwe ahanshonga n'abantu abanabe yanjura twashimerera munonga program cyonka ndiruyimbazi Jamiru urugaha Star Medical Center umutabune yambarra umukijungu ninga kitweta Nyamitiyobora naho tukushangwa ninda tuganire munonga aha binte kuretera abacyara nabashemezwa ebirebi enshonga eyo kubanza tukatwagire biro mu program ezuhire ntugite kitweta eclampsia ninga puri eclampsia enshonga twatakushemize ntubasa kuferwa abantu bombere puri eclampsia ninga eclampsia niki no burwire oburukwija bukakwata mama kafuna pressure za higuru akashoza proteins ziri nyinjo mu nkara akashoza proteins nyinjo mu nkari akagaruko kashangangu na kwatwa Jax ninga abarinka aine simbu umuruka akashanga aine uncontrolled ninga takuba okweska echo ndicheta preeclampsia ninga eclampsia apuri nkinchimanyisa ngo noyereko ubonero cyonka tokagigire eclampsia nkinchoreka ngo oyitandikire kufuna ubonero bunangwe rafato neyita okwe haru kufa kwa mama ogwe kwa kusya mezi nka 8 yayorekiro ubonero bwa eclampsia omwana tumwihamu kwenda kusevinga mama ano mwana we nicho kimwara highest risks nizo zumwa highest risks azutwanti no mwirwarro ngo nabakugambira ngo umuntu yafa ayine eclampsia tukwera rekerera munonga tokunenya munonga wanamkoraho no manyango
cyashiriye ikizibu cyangwa cyashiriye cyiteka mbwenu ruyari eclampsia na pre-eclampsia ni kimwe abiresera kushemeza munonga ebirebe icyabire kitariho buriya munana bashinkaza bagira ngo utakiroho bonde akatabasa kumanya bakabafambwe no amahembe ngo umwana abireki so icyo ni kimwe aha bintu ebitukuretera twashemeza umucyara enshonga ya kabiri hariho kushanga umuntu ayina uburwire bwakubire n'uburemeso mu cyaro bwo kushika aha kuzara bukumuteganisa munonga hino bwo kushanga umuntu za kusiya meza mwenda mbwe nahare n'urutaro ari kushanga umuntu nza ko cyo kurebera aho ngo atwira ari umurwire wensimbu cyonka kuyaza kushika hihi no kuzara episodes zaye yongera yatandika kugwa munongo kutura kwa bena so hata umuntu tugira ngo umuntu wabo kugira nta inemisha cyo kuyisya kwa kabi ayine mu mwana katse cyo ari ngo mwana ugaruge muna n'umuntu ugasigareho tusigare kufuna abantu bona bangahi babiri so hariho ubundi burwire nangwa naye gambe simbucyonka ububire n'ugwinje munonga okubasa kuretera umuntu yashemezwa niwasa kushanga umuntu yabayine nka appendicitis ayine uburire bwa appendix bwabakubi washara wataho munda hasi kuza kushara ukataho munda ukagaruka kuruzinga ukamara kumujira ntatiro kokorota irokota abo mu kusindika pureshejo nebasa kuretera kironde cyakora cyagaruka ushanga kitakurinda so mbwenu ninjira hino bubiro bwo kubuye n'umushaho wakubasa kushoborera n'ubwinji munonga na nimba hecho kurebera obo kubasa kureta wakorota washemezwa kutukuru gaho hine ba mama aba kugenda bakanywa ebishaka ebirimo kitwita oxytocin ninge bisha ebikurete bisha ibyo ntibinywa doctor babaza hata umbazogo nito mwirwaro gutwine bakagwiho mbishaka byenyine bimukunya ego hatekeye njawuro kiringo ogwito ngugwine calculated doses gubagubarire utarandenje ibishaka byo rumununyo anke musijabonja naki byo tubarire tunyo budomara no budomara hata umwe shangango obu wanywa ebishebyo kuwa ko mwirwaro nangwa nabo bakongeraho ebindi maze master hatuko kumara kubufuna nyinenda ekwatagana speed erukukira eyo muno gwa nyinenda gukuyigura ubwine kuba neyigura kiretera umwana kuruha tuba pressure nyinenda tumuyirusya kandi iyo nyinenda te kwigura I get it ego hate cyo kikuretera kugira ngo oyihe mu mwana bukirikare umwana buri kufuna buki ubuzubu abo kwako kurikizo kahuranga umwana heart rate yeri yahigura yigana nkaga cyo kurebera noreba umuzari sabija yatekaho akantu yahurikiza umutima gumwana kugukutera gwarengo murigana nkaga tutandika kwera rikira tukoresha statinga twagwaremera higuru tubasa kora tuta kushemeza abo kubano basa kuyikorra ushike oya nuko mwitaka I know so oyihire kweke cyo kugira ngo netubasa kuretera umwana kuruha nyinenda nebasa kwatana munonga ikare buyo kugira ngo yabaruka istweta ruptured uterus so ruptured uterus ejo nebasa kuruga kimwe kushanga nyinenda yawe ruhenkojo ruptured uterus no kwatka kwa nyinenda eza nyinenda yawe yawe ruhenkojo umukwenda kwata ikarekureka kwate karekure enkojo yakoreta yaya ninga dozi yaba mpango munonga yajijemesereza kwatagana munonga ikakare yo kureta yo kubaruka so ejo neberi emergency tuba twine kukikana tukutwara munda tukabasa kubazira nyinende ejo wenda kugira nti nene ejo ero munda kandi shagama ushanga rimune yegita n'umwana kitakore kitari kirungi so ekyecho nkibasa kuturetera twashemeza umucyara so hariho kitukweta
obstructed labor. Obstructed labor nikimanyisa ngu omwana kabire nashohora konka hariho obstruction ninga ekyamuremesa kushohora. Ebyo twine kuba nitumanya kimwe ari byo twine kitweta pelvic inadequacy. Kushanga ngu amagufa gawe namake aha mutwe gw'omwana. Omwana kwakugezaho kushohora kuretwa omu magufa ninga pelvis yawe omutwe tugukubasa kuraba. Ebyo niba mwatukuskurininga wawizira hirwa rwizire kuzaara tukareba nobasa kuzaara ninga tukubasa. Noreba wija hirwariro batandika bakupima oburingwa bakugira leta engaro turebe barebe enono zawe bakubuza yaba mama wawe yakuzirege babuza abenyuma bo bazireje tugezaho kumanya pelvis yawe ninga nobasa kurabyaho omwana ninga pana kutukaka munonga nobasa kufuna ekitweta fistula. Omwana nabasa kunyiga munonga adame areteho ekiziba hagati yaho kusheshera aho omwana ori kureta ojo oshanga ngu hazaho communication wari ekitweta ekikurukuto uhatagura. So hati ekyo noreba ngu tikikora kuyambiwe mazima ninye mwakiza. So pelvic inadequacy nikamwa aha ebikureta obstructed labor tukaza omu kushemeza. Ekyakabiri twine ekitweta macrosomic baby. Kushanga omwana ari muhango munonga wamwetota macrosomic. So omwana yari muhango munonga ogwe naremwa kushohora abokugira nti nyine ndebasa kuba yanigurage nangwa pelvis yawe eri mpango kyonka omwana yaba mpango kugikira yarengesereza. Kimwari kukira kureta omwana kuba muhango munonga shukari diabetes njo kurebera omwana yarwarira shukari omunda mama yine shukari yego barinye namaretera yaba nkibasa kuretera omwana yaba muhango munonga. Shukari egyo ine kuba regulated omukazi yaba inenda okurabira mu antenatal kwenda kuyamba ngozaare omwana arije munonga. So yaba ari macrosomic nitushara nabasa kuba obstructed tushara omwana korata arugire. Ekindi ekikwasa kureeta obuzibu nekitweta shoulder dystocia. Omwana tukebera omwana kuba naranzi ife omutwe gwe gucuramye kyonka omwana nabasa kwija abanzeyo ekibegabega. Ate ekibegabega kukikwija omutwe gusigara side egi okiza kukwata ekiki ekibega. So when tukora emergency tugaruka aho nayashagaho kuba nayaba muringwa yego tugaruka tukugaruzayo tugenda omwana tushara higuru tumuhirayo side eri safe aha mwana atakaruhire munonga. Ekitari common munonga nangwa ni breech presentation. Breech nangwa omwana yabanza ekibuno ninga yabanza amaguru. Aho washanga omushaho arije munonga waba ine pelvis erukumara nobasa kutayo omukono obase aho kuba omu breech ekitutira kwerarikirira nokushanga ngu omukono ogu gwasigara side egi naneegi hati omwana omukwija wamuhenda enkwawo. Yego mama kyonka nobasa kutayo omukono omuhiga omuhanda orebeke ngu emikono gyona wagireeta gye yarugayo. Kyonka kukyakwanga noba oyine kukorota kumushemeza omwana tukamwihayo akabasa kubagye. So ebyo byona nibibasa kureeta ekitweta obstructed labor. Nangwa na nyinenda nebasa kwanga kwigura yo yonka efuke obstruction. Kushanga etari already yetu yerumu yayanga kwigura omuntu ahikahirwa rusha 2 zaba shayi 12 ebishubyine kyonko lya centimeters 2 kandi ntwenge 10. shobwire kambo wagwashyireyo neba yabaki yebwa ngo bwire gwahika ngo kureba ko kuboyine sime kafurizinga nkoko mbere ugona gubasa nk'ikindi cyika kugira ngo washasha umutwe na nyinenda nebasa ko icyango mu ngerejo eyange koreta kwigura. So kwikwanga kwigura tuba twafune kizibejo. So ekyo tweta obstructed labor kibasa kwetera twakushara. So twine kitweta code presentation. Code presentation
kushanga ngo orera rwabanza kwija aha mwana ushwatayo ushanga ngo norira ndurumundwija Dr. Randwari yahahiba aha then rukwatanga rumuringo arukwe kwatara fanda sahiguru muri nyinenda yego cyonka kugira ngo niruringwa pati yarone basakwijira bamutwe gumwana ibe niyo yabanza kuhoka ibe niyo yabanza kushobora atubishangiye ngo umwana wo kinyina ari munayisindikiro rero rwe kubasa kudutakinga rutakashije wacheta code presentation ikintu twasa kuturetera kushemeza umuki umucyara so umburungi tushime kwando banza rwabanza nabaki kuri kubanza icyo kubanza umwana nabasa kubimatira aha magufa ga nyinenda kandi nduru kwando muyamba kufunisha gama ikintu manyisangu yafuna iskemia ningishagama erumu ebirisa techemushika umwiro gwakumara rukuzara kibasa kureto buki umwana fera obuzo ino basa kufera umwana takazi nango umwasi kandi kutukureba nico code no kushangorira turwakuzamute cyonka rwazo mu maki maraka kutukureba skani ntubasa kugira nti reka tukushemeze oremeku zakuskaskana norira kwando basa kwe tugira umwana rero wenyine mu kuzarwa umwite cyo kibasa kweto ubuzima aho kushanga ngo obiro inenda twakushemeza abo enshonge zimwe zaraba taka hwire ho mwaka wafune ndiyo embuje kirfresh tutine kikantu kushemeza cyo gushaka tugerera ngo buwaje oba kushemeza banze ataristo mari myaka 2 takagizirenda banze nakiraje aho mwana ho bakutonga ndamunonga bwashyize twamugisha tukagezaho twakora ki twakumugisha tubasa kufune ki twabanza gamba rapcha uterasi azayo ni emergency kandi nibe munonga ne basana kuretero kuri magara kafuno niyo muki umwana so aho ufune nkuje ya kabiri obasa kufuna umwana huriye cyunkana cyo kine implication ntwafune nkoje ibiri yiti mayisa munyenda yawe yazaho enkojo zingahi ndotachukwa mugisha kugezaho ubunyangarara bubiri shaina no yatsira cyo ataho no ija hakuburayo ka wikemwe tutera mu mbazi gukuze bahabyo mwana tutereza tukwa mugisha kureba nahashya kushasha aho ndikandi ushara umwana tubasa kumwehe wire bukirikare dena roba mama bo kugira ngo yade twamuteka kwe bisha byayanga bebisha byine kunka wapi ogogwe kumuhamugisha ebisha tabyine wateka ho kipaze ebisha byayanga byaguma byangire obwe nawe tubanduza ku kumushemeza ishitweta absence of contractions twita oligohydramnions hydramnions ushanga ngo umwana atayine imizigo kumara go kuzaniramo byo kwera ntukira kushaba skani umutrai mister yakasha tureba umwana nazana ameza darman gamuretera yayibiraje abo kuba tari myizi natandika kwiharira umurinyi nenda y'umwana natineho kuzanira so mucyara kutushanga mizigana make munonga tukumwikiriza kushikata mutware bamizi abo kwangana gakurugaho buki ubuzubu kuhamaganda kaganyo tugaho hana omuzidi ukazira icyo ni kikiri kibonero cy'ibintu byingi kimara ryo harushanga umwana insuze yizitakora yaho kuba bana abantu bagumana banywa miza kandi bagashoboza bagaruka baganywa so yaganywa kabura gashokoza ngakindira. My point is gaza kubaho nagagarugiriye tine kimwa kubasa kutera mukazogu gakagaruka gakakanya umwana kagaruka kazanaje ikizibashi kuba kiri aho ibintu binge basa kuretejo kimwe muri byo no kushanga umwana insugo zitakora kwakuganywa atagashoza atoshanga naganywa gasigaramo so nubo atamwedebe na mwana namya ureba umwana watakushoboza so nkinki masanga umwine kwihayo uzakwetegereza umwana icya kabiri nushangangu harimo abnormalities zo muri nyinenda izo nuna zikuremesa kushoboza jamii zabo so kino kutubasa kuyamba nyinenda iyo nkita kushoboza
mizago ekikuba kiri omundu okwo kitureetera kugira ngu tukushare omwana tukureta tumwiheyo so twine ekitukweta preterm premature rupture of membrane omukazi ukwata eshoha numugyeta eshoha olunyankore nanagira ngu rwanyeba amezi nka 8 amezi 6 eshoha yayataka kyonka kyo kirumu oza kukebera omukyara eshoha yayataka nakyo nikireeta oligohydramnios nagambire amezi g'omwana kuzandiramu kuba garigata gari make mazima aho nitushara tukora tuta omwana tumwihaye then hariho bamama bokushanga omwana aine fetal distress ninga omwana aruhire munonga kushanga ngu ofunire ebisha wabanza wayekomera omuka atakubimonitaringa waza kushuka omwirwariro twashanga omwana yaruhire twakushoborera tukashanga omwana yaruhire omutima gukutera emirundi girengire igana nkaga buri dakiika ntitwine kushemeza abo kugira ngu waba noyenda omwana tumwihemu ahurire mazima omwana ntitwine kumwihayo akirye then twine ekitukweta antepartum hemorrhage antepartum hemorrhage nokushanga ngu orumu noojwa otakahikire mureba ninga otakahikire kuzaara watandika kujweshagama nso omwana yakuzire mazima ntitwine kushemeza tukihayo omwana tukakorekitinga ekizibu ekikurimu nikikureetera kuja omwana oshanga nyine enda yarekura ekyanyuma kyayirekura ari nyine enda oshanga ngu omwana atakifunagye ebintu eshagama erimu neejo so nikibaasa kuba kiri abruptio placenta ninga placenta previa kushanga omwana tarekwasira haine kuba nayekwatagye aba yahanantuka mbwenu tubaasa kugira ngu reka tukushemeze tubaase kwihamu ondiijo omwana hariho abakyara akire nangwa katumalirize bukiri kare kangambe ekintu hariho abakyara bakwija kashaba ati nyowe nayanga tinkwenda kusindika akwenda kurora bisha takwenda kuraki mazima ogwe aine edembe ryeyekorebwaho yade tukukira kukikunda konka nabaasa kwanga yayanga ayita omwana yonka omushaho nobura accountable aha mukyara ogwe owayanga okuba nkikimanyisa ngu nafuna ekyejo omugire ngusindika ayange kurata ayange kusindika ezo zimwe nizo aha nshonga eziri komoni munonga ezitukira kureeba omu bamaama babizire kuzaara okwijoka ekiri komoni munonga n'okuruha kw'omwana abo gw'enshonga ngu noshanga nyine etakwigura okwebisana birimu nibinyinga omuki omwana aruha nangwe twamara kushohoza noshanga ainemu oburwe yashohoza munonga ab'okuruha nikireetwa ki okunywa ebishaka bingi tukareeta dozi so nitukira kubeehanangiriza tukyendeza nshonga ezo ekyakabiri tukore antenatal in fact finally tukushemberaho kimwe twashanga omwana aine nka omuti muhango cephalus kandi nobaasa kugira harimu antenatal hariho abaana baine za spina bifida okashanga omuhogo guri ahaiguru mwene ezo kwongera nizo abnormalities zoona ezo tukubaasa kweharamu antenatal tushaba tubaase kuzeehara tuzaara abaana gye munonga ekari y'okushemeza amwe hari ngambeyo kugira ngo numva mwine abana banyokwe bariyo mbenda kushoma rero hatashikaho atuwotashazira abantu omwana atariega C-section ekikumanyisa ekyo n'enshonga emwe ya kabiri bajya kutwubahika orekire kuhera kandi obwenye ekishana nakihurire ky'okuhera mundindisaho then hatandi hake arimo aza kugira ngo umperere hate ebishe byambinje babigabwa byahwire hata omukyeza ngu ebisha byabura muntu harimu omukushemezebwa timanyaho dokita nogamba waki ningira twareeba abaana bingi bakuzaarwa baine emitwe miringwa cyangwa omwana aine omutwe gutarwa buriijo omwe nitugenda abamaama nanayenda sindika atakiigwire ninyangu kisho mukiija naturally kiyezi omwana aine omunwa gwanyenda gutiigura nonondo omwana arabe so dokita yakugira ngo oreke kuhera naha nakimanya ngu ina n'okushanga omwana atakashomere kutaaha omu magufa ga pelvis iwe nondo korota ohere hati wahera orimu nosinduka omwana aze tariho mazima
uzibira kuhera umushaho wiro gufira ubwinge nanayambiwe wenda kugira ntuzara umwana huriye yego yeso no mujema yajana rwaro to rwano gamba wagamba wo mutwe muringwa nko mujema bucera kare nuko kuzaba wowe na ucira kumujema amagufa ngakira kwikwata gati amako umwana nagita hamugati ushangangu pelvis yeye niyo yagaritera kuganyiga akashangangu tiyabasa kuruga yari amagufa naga overriding iki cyaba cyarabagamije kugira ngo nabatwegeraho niki mazima abaruha bakushabo kushemeza abakwenda kushemeza abantu bingi twagenda kaba katwakaba abantu baruhaho abo kushanga ari kushemeza nibingi nangu shango liya nagira mazima tumunteka yo bakanshemeza so icyo nababiha mu nonga ubwiro bukiro mushaho nasharaho ari kureba ngo ushire kuba nokorota mafanyeze n'inshonga wazitworeka inshonga nizo twaziboreka izindi basa icyo utakinga nubasa kumukiriro nterere besumu nzuru mushanje 5 mukaga 00 2 3 2 ingano tshikira Star Medical Center mu Kijongo mu town yambara ona buzima twaza kushemeza ntubanza twakofaminga ngo kiro kushemezwa ninga tukire gukora ki kushemezwa cyonka kiri nko kubantu bafutekateka ahitukomere kushemeza abantu bingi nuko kushemere kucyendeza ba mama bakufa barukuzara kandi icyo kigenderera cyito. Thank you very much. Welcome. Ninzira ngo inshonga zashoboroka baba kugira kugira ngo babashemeza banyahata mbashemeza inshonga mwazireba zizikurete ibyo kandi ngo kufa kwa bacara kucendire aho bukorese nkorejo babari mnongo wagumanitwe ahabwa program je byamagara twatwine Dr. Jamil Rimbazi okurga Star Medical Center mu Rurembo rwa Mbarara n'abantu cyo butunzi charity umuhereza bambatusiyo program yeje bakutamaka center ngo igumeho n'abakazire health products abine byo kunywa bimwe byo guteka ngo hato no manya ecyo takamanyire iyobuza mu rana zaha maduka gona aho gona garukwi agakora hihi ubabuze cyo kunywa cya kazire kandi nangwa wenda noza no mugasho gwacu akabiyana n'ibyitu kushemeza amagara gaitu nuko twahindura tuti tureba na roko banzoro rukorataho insha bamukama witu